svima, hvala vam što ste se odazvali u ovolikom broju. Ovom prigodom pozdravljam gospodina Milana Bandića, gradonačelnika grada Zagreba i gospođu Danijelu Franić, zamjenicu predsjednice uprave. Na ovaj način smo htjeli ovim projektom Zagreb Parking je htio podariti novi život našim garažama na donjim etažama i naše građane ovom prilikom pozivam da se parkiraju u javnim garažama grada Zagreba koje su sigurne i na ovaj način mogu vidjeti jednu jedinstvenu izložbu na -3 etaže ispod same površine zemlje. Prepuštam gospođu Danijelu. Gdje da vas slavim? On je najvažniji dio tu. Izgubio nas. Kosanović. Treba njega naći. Jel tu negdje? Kosanović! Jel tu? Ovdje dođite. Ode, molim te. Ode. On je najvažniji. On je najzaslužniji da ovo imamo, on je ponudio. Da udahnemo život, novi život naših garažama. Magnolija na -5 na Langovom, evo nas ovdje na -3 sunce. Vidite umjetničko viđenje naše katedrale. I taj urbana gerila koja je radila i vandalirala pojedine etaže po gradu radi i mi smo ovdje napravili nešto što to više nije vandalizam, umjetničko djelo. Ja se na tome zahvaljujem na ideji, a hvala našoj direktorici koja je to prihvatila. Napravili smo 2 korisne stvari. Doživjeli garaža, lijepo kad se parkirati kad je tavani da nije kvalka, što nije tvica. Nešto što devastira, što čega je čovjeka strah. Ovo je jedna nova priča i dobra priča koju ja podupirem. I hvala našem Slavenu Kosanoviću, hvala našoj gospođi Preorsti, hvala Danijeli i ljudima iz Holdinga da su oslikali, narisali, napravili i očekujem da će to biti našoj jedan najljepših garaža u Evropi u Tuškancu, pa onda ćemo malo u Petrinjskoj srati, jel tako, i napravit ćemo ono što je i u budućoj, ispod kazališta i ispod Dolca, kad napravimo. Prema tome, veseli me da radimo nove garaže, da rješavamo promet u mirovanju, a da prostor, pa makar na trenutak kad ljudi dođu plaćati i kad ljudi idu po svog limenog ljubimca, da je ugodno biti u ovom prostoru, da ih nije strah. Hvala vam svima. Slavi, možda da ti kažeš što te je vodilo na ovo nekako? Možda sam malo napraviti. Može. Ovako, ideja oko oslikavanja garaža je bila približavanje nekakvih boja sa vanjske, zapravo sa površine od ozgora dole na nekakve etaže gdje prirodna svjetlost ne dopire. Kao što smo rekli, ajmo reći kolor kombinacija Magnolije je bila nešto što me inspirirala za garažu na Langiću i nekakav klasičan, onaj uobičajeni kontrast mora, sunca, zalaska konkretno nekog pogleda iz aviona u momentu kad se lovi ona vremenska zona, odnosno zalazak sunca mi je bila inspiracija za kolorit ovdje. Motivi koji se ovdje pojavljuju su isfiltrirani iz grafiti svijeta, znači to su strelice, to su dugice, to su munjice, oblaci, baloni, stilizirane zgrade. To je sve skupa u dekorativnoj službi slovnih stilova koje sam prakticirao dugo i koji su zapravo rođeni još davnih početka 70-ih u New Yorku. I taj jedan dio urbani sam želio preseliti ovdje, znači to nije ništa novo, to nisu novi motivi koje radim, ali su složeni na specifičan način da dinamiziraju nešto što je samo po sebi dosta zapušteno. Znači kad čovjek dođe u garažu, znam osobno kad parkiram tu, dođem, parkiram i strčim van i vratim se natrag u auto i bježim van čim prije. Ovo je nešto što je napravljeno da bi se na neki način humaniziralo to okruženje koje je samo po sebi sivo, tmurno, sumorno i da ljudima da nekakvu reakciju, da im izmani nekakav smjetni